Мож повеже вименки закона о операції хороток виволали моцну реакцію родичів і медіох. Najbažej препенježni kari od 30.000 po 150.000 dinari. Međutim, po slovах zamenici pokrajinskog ombudsmana, javnost najbažej fokusovana na višu cifru i na možljivost odbiranja djecog u slučaju nevakcinovanja. Zakon je pošao od toga šta kaže struka. Zakon ruša od toho, že co hutori fach, a on hvari, že každé decko neobchodné vakcinovať, že by jeho život a týži život druhých decok nebol zahrožený. Toto še odnoši i na opću populaciju, njeljem na djeci. Vakcinovanje насамперед že bi še onemožljiveli epidemiji velikih rozmirov, že bi še zmenšala smrteljnost djecog. Po slovах našej sobešednici u velikih rozvičih državah vakcinovanje nije obovjazne, a neobhodnost za provadzovanja karebnih mirov u Srbiji u slučaju nespolnjovanja te obovjazki ukazuje na problem u društve.